Diyos po kaya kainan, kaligyan tamang kabaryo Santa Maria, masaya at mabungang piyesta po kaya kainan, yan yung pagnasosyantang inkapiesta na ning kaya patulunan, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Our Lady of Peace and Good Voyage, Birhen ning Kapayapan at maligayang pamaglakbe. Ing kakatang pong patulunan yung patronda ding eganaganang maglakbe at magloyag ing dayat malan. Happy Fiesta ang timurin po kaya kayungan ding Mea Mario at ang timurin ding CPC officers, karimmanong bulan kang kapitanan po papuring kagawad, at timurin ding religious organizations, lalong-lalo na po ding sa COSA, Happy Fiesta po kaya kainan. In Our Lady of Antipolo, katatandaanan ko po, agang beses siya may wala in kayang larawan kanita. At po tangakit de po, iting larawan akakit de king babo na ning tanaman ning tipolo. Tanaman niya ito tipolo. Anyapin po mayaw siyang ang tipolo. O ning meging antipolo ya. Our Lady of Antipolo. At tatandaan ko po kanitang 1648 hanggang 1748, 100 years. Kilom na po ning dinala na banwa may katawalula mong miglayag from Manila o Pilipinas papunta na po king Acapulco, Mexico. Ula ning galleon trade, komersyo, buying and selling. At uli pong delikado, mapanganib, kayong dayat malat, daralare po ing imahin ning Birhen ning Antipolo. Mapanganib king dayat malat, nano po yung panganib, ing bagyo, ing danod, ding pirata, dening tulisan, sandang tulisan. King kapamilatan na po ning itong Birhen Maria, Our Lady of Peace and Good Voyage, kaya bedeng kayang larawan, miligtas na po kareting panganib, maging mapayapa ing karelang pamaglakbe, uli na ning pamanantabi na ning itong Birhen Maria. Nya neto nga maligayang tamang lakbe. Miligtas la karinta ka na panganib. Makanya niya pong mitaburian ing kakatamang nito yung Birhen Maria, Our Lady of Peace and Good Voyage. Inyapin po itong Birhen Maria yung katunayan, bakit po makanya ning milyari o ba't sinupa na lang uling indune ng Diyos, indune ng ginutang Jesucristo yung anak mo. Yung katunayan po, talagang yung ginuta mo yung Diyos, yung matnube karela, yung sasaw karela. Wata po ating meto nga banal tutupin magmilagro yung Birhen, yung katunayan ng Diyos yung magmilagro. Lalo pong sinabi na in John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magawa ng Jesus. At ang timurin po John chapter 14 verse 12, na ing ninuman maniwala ka na ko nga ng Jesus, ing agawa ko, agawa na mo na naman. Niya pining Birhen Maria, iya po, maniwala yaking kayang anak, sasalpantaya kayo, at mamintuyaman na naman kayo, at malapit siya kayo. Mamiratan niya para kaya katang inyapin, ay binitang kailangan tang. Ngayon pong kasalukuyan, marami na naman problema
yung COVID-19, yung pandemic, ini tayo pumakakit. E dakalo pa rin ang pirata, tulisan na kakit dala, pero ini tayo pumakakit. Dakal na po yung may mamate, yung may lang po obra, yung may lang po pag-asa. Sumagit na po nito, mawasta makikirata nito, our plate of peace and good voyage. Nung kanita sinupanala, ring maglakbe, maglayag, geni tamo maglayag tamo, maglakbe tamo kaya titingyato. At mawasta makayag, so kanila tamo. Sumagit na po niti, at nakita mo yung daka ng kasakitan kindi. Pero akakita lang mo na naman ding taong maganaka. Ding magnasabal ng malasakit, mapanyaw. May papanyaw, may saw-saw. Yung naginanig kaya katangin ito. Opo, kaya pa yung tulutan na ng Diyos iti, pero nakatama lakwan. Kaya nakatama pamren. Isunduyan po yung kaya kayong devotion king Virgen Maria. Isundo tayo kaya katamang pamamali king Diyos. King Saub na ng Diyos at ng Indong Virgen Maria. Alam pasan tamang maniti. Tutupin po enalya po yung kasakitan. Pero kaya rin tayo king kasakitan. King kasakitan karinta makwakit nung nino talaga rin talasalpan tayo. King kapagsubukan. Niya bakit tamo po ngayon kaya katamo kasalpantayanan, kinapong gino, at yung kaya katamong pamagtiwala, king kaya katamong Indo, ing Virgen Maria. Kaya kayo po, pasibayo, happy fiesta, at bendisyonan na kayo ng malugod Diyos, at yung kaya kayong pamilya, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Dakal po salamat kaya kayo nga. Thank you.